Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Fi spazju kreattiv, il-wirja A Few Rules for Predicting the Future se tiġbor fiha diversi xogħlijiet imsawra minn osservazzjonijiet kritiċi dwar il-preżent u proposti spekulattivi għal-futur. F'Għawdex, fil-Mużew Il-Ħaġar ġewwa Rabat, għaddejja l-wirja Dija, wirja solo li timmedita dwar is-sehem tad-dawl f'mumenti sbieħ, koroħ u ta' kuljum. Lura fil-Kapitali Maltija, l-ispettaklu Akustika Present The Acoustic Club se joffri serata mużikali intima u bla xinxilli f'Sala San Domingo. Għal min qed ifittex attivitajiet iktar tradizzjonali, is-Sala tal-Kunsill Lokali tal-Belt se tkun qed tospita fiha l-wirja annwali tal-għaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes.